Ok. Chers téléspectateurs de Jama TV, bonsoir et bienvenue dans notre émission Beydondiral Guinée. Haray hande kadi Allah lanɗo nenani en tumbondirgol ka émission men ɗo. E haray hande kadi ɗe mari ɗo invité ɓe ɗiɗo en acca ɓe présente ɓe andina en kamɓe woni homɓe. Assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullah ko Souleymane ɓeyna Souleyba Dukki toujours suka mon 11e jomon on wonno disponible pour toujours fi émission men on. Voilà. Maintenant, assalamu aleykum téléspectateur ɓe Jama TV jooɗi ɓe adnallanka e nder adnallan fof haray ko monsieur Barry mo annduɗon on toujours ko auditeur jo ko chroniqueur jo ko travailleur jo Jama TV haray hannde kadi en yitidiɗo ɓurte ɓattade téléji ɗi. Voilà, joni haray men salminimo kala men landike on fof mo kala e meɗen ka wontiri donc haray hande e wooday ko yewtuɗen seeɗa yiɗon andi haray e nder une semaine e nder yontere haray c'est la fête de Tabaski donc ɗum haray ko ɗum wiyeten julde donking haray e yewta e ɗum ɗon seeɗa ko honno préparatif jiɗi woni e waɗirde. Voilà, ok ko adi kon taw en inna jama on Tabaski on howti donc ɗum ko moyen d'une semaine ma ɗum dans une semaine ɓenende ko dimanche ɓenende ko lundi mais ɗon ko gonti ɗin hawri o mais ko nun taw adi Tabaski on ko préparation ji ɗi parce que ɗe gandi fête sinnama fête ko 3 parties ko avant ɗum woni aɗo juldere nden pendant ɗum ɗon ko ñande julde et après la fête ɗum ɗon ko juldere nden feƴƴi eɗen gandi noon taw Tabaski fi Tabaski wolete tun taw ko hakkille men en aɗa to yaade taw ko cakaji ɗi ma ɗum nayi ɗi ma ɗum beyi ɗin ko hirse en tout cas ko hirsete kon sunna on quoi voilà donc ɗon en ƴettay ɗon seeɗa par ce que ɗe gandi Allah okkora moyen on fo taw ko adi kon fi hettugol sunna ɗen yiya ɗo si Tabaski on ɓaɗike wano ɓengureji buy a yiyay ɗo wano galle hara ko wano compatriote ɓe men ɓe dal ɓe jombina wonɓe ga ɓen ɓe sooda dammi buy si innama ɗo ko wano ɓenguli tati ɓe mari ma nayo mo ɓe soodana dammol selon nombre on maɗum selon ɓiɓɓe maɓɓe ɓe maɗum selon moyen on ɓe hirsa alors que ɗum ɗon haray ɗum ɗon en innata ko hirsete kon fof woni sunna ɗum ɗon goɗɗum ɗon ton haray ko sadaka parce que haray réponda critère ji ɗin fof dans les conditions normales parce que wano tan otti ko mando toon o beru tan ko yahayno Fouta goɗɗo ko tuma howti âge jigono toon si watte hirsanede waɗanede voilà mais joni il suffit que on tiguino mari moyen ayay ɗo paykum hara mo 18 ans wonna min kadi mi hetta e sunna par ce que mo mari moyen ko sooda cakari ma ɗum mbewa etc o hirsa ɗum ɗon ko sadaka on noon e ɗum ɗon kadi no woodi noon kadi compatriote ɓe ga hay heɓugol ko ɓe ñama ko kara han ko kara han donc woɓɓe no woodi ɓe wallinay ɗo dammi ɗiɗi ɓe hirsana hoore maɓɓe est ce que ɓe miijoto fi ɓeeɗa par ce que kaduna ɗo Allah tago en hay kolli joyi ɗin o fonnali donc ko inna ko partage hande an hiɗa mari min mi mara a hirsiñande julde an tigui anniki anni ko sadaka wonɗa e waɗude ko sadaka ko sunna dans les conditions normales si kayinna ɗon ko sunna duwaka naada hara ko ɓengure ma nde ñamata voilà ko yo sendidore jama o mais a yiyay ɗo woɓɓe e nder 2 semaines hara ko tewtumɓe woni ñamude ɓe préféri ɓe naɓa ka frigo hara ɗimmoɓe maɓɓe ɓe ngala ko ñama hay ka yaasi donc ɗum ɗon no duwa accude bien sûr mi arta ko pabjiwol ɗon ko thème andanda hoɓe waɗo très important fi jama on ko ɓe duwa wadde kon fi sunna na innugol ko fi jawdi tun hollata mo ɓe ko mari kon ko ɗum ɗon duwa wadde sunna ko woni e joni woɓɓe joni nayi sakar tun joni ko nayi ɗin kadi ɓe ɗumannoto ɓe ittata sunna ɓe kafa woɓɓe kafa woɓɓe ara kafari woɓɓe waɗa pour hoore mum tun kaman yettangol fi tun heɓugol inde arete ɗum ɗon le labaka te kay gonka pabji wiɗo kadi ɓe hirta ɓe waɗa ka nder figo hara kawtal maɓɓe ngal no woodi ɓe heɓari ko ɓe ñaama ɓe heɓari hay coñci julde taw na hunde hanude normalement ko ɓe duwa wadde kon si goɗɗo hitti sunna an ko geɓal ma ngal ko juɗete nde ñande ko defete nde ñande kon
waɗa ɗum noon ka wurere famille ma on ko hedditi kon mo be naɓana ɗum geɓal sunna on ɓurta asirude e mum min noon ko nomi ɓurata wiide e jama on ko dowa wadde kon sunna ko wiyete ko sunna na ko ya halol o babji kadi inni ɗo jomuɓe 3 femmes 4 femmes 2 femmes mo be harano haɓɓiti sifa kanko mo mari femme ɗiɗo kanko mo haɓɓiti e o hettanayi ɓeygoli makko ne ɗiɗi sunna joni pour l'instant balin ko jel jarta à partir de combien de millions ɓe jarta par ce que min aniɗe balɗe ɓene ɗo balingui 25 millions min o mi ala coggu 25 millions est ce que no ɗum ko sur baali no siggi 25 millions ne woodi min de ko ɗum mi yiɗo balingui 25 millions mi yita goɗɗo ko ɓinta 15 millions sérieux sérieusement yoka baali goti 25 millions ka canal deltape ɗo yo ndaro affaire bon mi hutata ko réseaux sociaux no metti fi mais en tout cas mi yi baali gui 800 000 ɗum ɗo mi yigiti hande 800 000 francs CFA walla bien sûr c'est pas parce que ko des choses ko des culture wonnen ɓen kadi haray nayoɓe séri hay sino séri moƴƴa si ɓe yi goɗɗo tawowo hara après ɓe yeeyiray e wono mo kala e moyen mum o ay fewndo Sénégal ko ɓe ƴetti systéme o ɓe ƴetti on ko ɓeynata haru yar mo ganake sar mo ko ɗum ɗon ɓuuri seerude ko ɓe wonata baali ɓe addata ɓeytata Mauritanie ɓeytata Mali ɓe itta nokkil goo mais depuis noon o ɗi probléme ji heeɓi frontiére ji ɗin andi baali ɗin kadi no waɗi façon non affaire um ɓurti kay change ude hay ɗin balɗi ɓe addayno haɗa goɗɗo si fen mbay denna bo ɗo joni hande siko mbewa huttata a heɓay noon 35 000 40 000 a heɓay joni sina 75 000 en 100 000 en a heɓata joni neɓatara mbewa man ɓurti seeɗa tawa baalingui mbaali joni ko à partir de 100 000 ha yesso joni noon ɓe ala hay coggu complet ɗum ɗo jesner walla etc sifa pabji en ɗo ɓe haɓɓiti ɓe sonnayi famille makko on fof conci hara menen min sonnade famille amen on fof conci andi noon ko métiri sifagol ka donc mo dowa hoynande ɓe bedeke hamɓe goɗɗo si waɗay fi Allah ko fewndo ɗo dowa yaade waɗa fi Allah on en sikkay de o ndaara o yaha beteke hay siko combien de jesner métre fewndo ko 3000 typique 3500 4500 komo waɗanɗa ɗon combien 3 métres par ce que goɗɗo ko jandi o ko ñande watta ko 4 métres fof sa yetti ɗum ɗon a yeehi a okkimo ko juulira o yejjitantama ɗum no sa yeehi ɗo joni a hirti ɗo sunnama on a taƴi busal baalingui a ƴetti fecco kadi wano fayɓe goo wano paykoye goo kadi hara e haraɓe woniri ni hara ɓe heɓata ko ɓe juulira wano mo heeɓi moyen kadi soodi coñci julde naɓi okkori ɓen ɗon fof haray koko haani non bien sûr ko ɗum ɗon dowa waɗede par ce que ayiye wano paykoye goo no woodi mais si ɓe yi wano gore maɓɓe ɓen ni no holti hara kamɓe ɓe holtali ɓe wawa wullude ma ɓe seeti non min mi ardini ɗon à l'époque quand j'étais enfant komi wonno bobo ari oti waɗa souvenir hay fous quand même mawɓen mi yeyno ɓe yaada ɓe firta mbusuji ɓe jonna oɗo paɗal oɗo pantalon oɗo doloke haɗa ɓe sennenira mais joni noon min ɗo ɓassi ɓay yimɓe ɓen joni yaaji ɗum ɗo yaltama mi sikka ɗum ɗon ha joni hino hedditi ka hoodi si tabaski hoti par ce que wano ɗo ni sa ƴetti ɗo sukaɓe busnoɗo hara ko célibataire ɓe hara ɓe dar hara e ñande julde ɓe heɓay ko noddaɓe go mais si ɗon feƴƴi ko yata une semaine hara e nder on une semaine ɗon fop ɓe heɓali ɓe heɓata hay koɓe sooda hara ka ñiiri ka yeyete ma ɗum ñamete goo ɓen ɗon hara ko woni ka suudu tun hara woɓɓe gono toon no jombi no préféri wonugol toon ñaama ɓe yejjita musidɓe maɓɓe ɓe ɗum ɗon noon woɓɓe goo kay noon no toon no mari bon cœur sinnama tabaski howti ɓe mooɓa e famille on fof ɓe mooɓa kala kadi moɓe andi ɓe wawa yadde ɓe tumba e o to ɓe sooda ñamete ko yonata hay so on tigui mara feere yawgol ɓe naɓɓora on tigui Fouta woɓɓe no woodi woɓɓe noon kadi no andi Fouta no yeehe wosi tabaski hewti wano ɓe wawata yaade ɓen ɗon hino ga woɓɓe maɓɓe no ga woɓɓe bon andi ɗum ɗon tant que tabaski on feƴƴal haray hiɓe soñji par ce que mi fuɗɗino nane toussande point min ni tabaski on ko avant pendant et après en wooli fi avant aɗo e fetto on hotu ñande julde noon kadi ko nden ñande woni king on par ce que koko yiyeten dammine ñande no soode fof no hirse par ce que hari avant wanono mi holliri on noon avant komi yayno Fouta woɓɓe hirsino o ko ennete sunna o ɓettino sunna o bimbi julde hayso tawi woni ñande julde ɓe heɓayno toon koɓe defa wano tewma ɗum wano ɗuma ko bimbi julde ɓe hirsayno ɓe waɗa sadaka on ɓe mo ɓe duwa hendo ko duwa hendade ko mais ɗo
ko ñande julde fof mum woni waɗugol en hiya noon si juldere nden howti ɗo compatriote ɓe men ɓe no ɓe hirata yimɓe leydi min ɓen ɓen nahi kamɓe kadi ko forcément ɓe waɗa sifa noon alors que enen e ɓeɗo bon en innay en fof nous sommes tous des musulmans fof koye musulman ɓe ɗen duwa ittude sadaka mais ça dépend de nos moyens mais est ce que hiɗen rappeli ɓe accuɗen ɓen Fouta est ce que hiɗen andi si tawi woni an a hirsa ɗo dammi ɗiɗi tati nayi hiɗa andi ka musidal ma Fouta dammol heɓota ko ma ɗum an on ko a goto ma an tun e ɓengu ma no on hirsa dammi ɗiɗi an noon hiɗa andi ɗacci tobiro ma ɗacci baabe ma ɗacci yayiraɓe ma ɗacci jajiraɓe ma ɓengure nden dalo fet inna ya soki sa naɓani ɓeɗo wano 50 mille inna wa débrouillé ɗon nani hikka heɓaki soode kilo ɗiɗi tew min mi ala goɗɗum miɗo yoɓude ga ko satti loas an a yeggitino ko saabu maɓɓe ko kamɓe puusuma han arɗa ɗo inna anda songi ala hiya musidɗo ma no songi alors que wona ɗum ɗon ko inna hande musidɗo yagal par ce que Allah tagu fof mi adorani ɗum ɗon o fonna aya ɗo yimɓe buy compatriote ɓe men buyno ɗo haray ɓe mari moyen ɓe préféra ƴettugol mbuuɗi waɗa ka banque ɓe nami mi gollidata e pullo foot ma mi gollidata e kaarijo musidɗo yagal ɗum ala toon ɓe yeteɗa soñjoɗo ɓe haɓɓitoto kamɓe ka ɓe arno ko ɓe soñji kon hamɓe heeɓi ɗum no waɗa hay frère ɓe ɓenna ɓay tun ari ara ka maɓɓe hara ɓe mari appartement bimmine ñande ɓenna he min kam mi arnoɗo ko fode sac mi fuɗɗino yeyde ƴettu fode sac fulkanoɗa ka trabo non koko woni waɗude non si bien sûr no wadde miɗo yidde kay no wadde kaɓe wawatama départude ɓe anda kamɓe noon ɓe wona ɗon han ñande feƴƴi e maɓɓe ñande ɓe itta ka ɓe woni gollude ɗon ma ɓe préféra ƴettugol janano par ce que ɓenni wo mo ma no way wono way bugoromo yeeso ko satti o ko satti bugoromo yeeso ñande goo so anditalima kanko wooda e musidal ngal innowo e yeƴƴito kaarijo par ce que ko kanko wallitinoma mais sa ƴetti janamɓe tun a hikkini yeeso adema fetto hawta a hiwrota ko ma kippata fus a waɗata fus kala ko hara leɗa mari moyen mum Allah no hokkuma moyen o hara ɗum fus ɗuytatama préfére a ƴettugol mbuuɗi ma waɗa wallina e banque hollan ka bosjo he na ko innuɗa ko innete kon kaarijo e Souleymane no mari mbuuɗi daari otoje makko est ce que ko ɗum nafata ɗum ko zéro no si tawi woni goɗɗo a nafatama ko marɗa mbuuɗi o ko marɗa mbuuɗi an a wallitota ko musidɗo ma woni haysi ko fetto woni na fetto an hiɗa jokki tun haaju ma an haaju goɗɗo a yata an ko sinnama ɗo dennabo monsieur bano wadde dennabo ƴetta déplace oɗa ma immina goɗɗo ƴetta 2000 ɗum taminama o yi min noon ɗo lan heññi on 2000 makko wonata ɗon kon assistanamo sottitanamo 16 no wondanimo e nafa ko goɗɗo warta yiyamo ɗon ɓuuri on 2000 mo jonnuɗamo on 2000 haaju makko on feƴƴa jonnali mo on 2000 haaju makko on feƴƴa haray ɗum ɗon kadi musidɓe ɓe busno ɗo a dartide no dartude par ce que ɗo ɓennagoy ɗen no jokka enɗa mais sa daari a taway enɗan jokkaka mo be ko intérêt mum jokki hande ɗa nodda ɗo goɗɗo ko nanta ɓenna a mi yahay ligge min mi yahay golle mi haajaka musidɗo mum nawnaɗo ko innugol on ko jokkuno ko waɗu ko yarugol beere ko waɗugol ɗum ɗo hara ɓe anda jama on mo be soki no concentré ni haaju mum hara ɓe yeggiti si on tigui maayi fus o yadata a aray ka ɗum ɗo sa calcule ɗum ɗon piiji ɗi a ronditotako par ce que ndeɗa ara ka ɗuna ko a vide arata a aray ay gara hum ardata au moins seɗa howtude ɓe nattu ɓe aɗanama lincundani hotida e mum donc anno so tawi woni ko ɗaɓɓunoɗa kon fof musidɓe ma ɓe ga wallitaki ɓe andi ɗum ɗon no duwa woni fewndo hande e ƴetti systéme étranger ɓe wonɗen ka mum ɓe plupart mum systéme on ƴetti on ɗon systéme ar maɓɓe wonne ƴeɗen ko aada maɓɓe wonne ƴettude cosaan men gon en acciti ƴettude systéme e leydi ka arɗaɗo wo a wawata yeggude fayda ɗum omo iwduɗa ka ma on a wawata ko fi on min ma ƴetti systéme on ɗo ya des sujets aya goɗɗo no heɓa ɗo ɓiɗɗo mum o wona ɗo o jibinamo ɗo o janɗa ɗo o waɗa ɗo jeunesse makko o waɗa ɗo jeunesse makko on han o fuɗɗo mawnude hara o andaka maɓɓe o anda ko hara ko ɗo heɓa o janɗi mawtawa hara maw makko wakkilaki mo naɓugol bedeke o anda souffrance makko mo dawa kon ɗo ko yiwi ton o anda lasa ko woni laseli ɗon ko honto ɗum ɗon mawɓe men ɓen no dawa wattande ndela si jibini ɓiɓɓe ka saare en dawa wadde en bonne condition ɓe dowa yiltitade to anda ko honno tampere woniri ko honno tampere fuɗɗorte ko ɗon par ce que goɗɗo si janɗi ɗo heeɓi ɗo waɗi ɗo ɗi jeenayi sappo on heɓata yurmede ɓenni o c'est le milieu qui fait l'homme yurmede manque e makko par ce que o andata souffrance mo
honno o fuɗɗori ko hanno waɗa par ce que kanko aro tawi lampu no jalbi éducation fof siyango heɓata o taw lampu no jalbi sa fini noon kam mum a tawi a heɓama ko heɓaɓe ko fulawa ɓe gari ka saare fof ɓen ɓe gollaɓe hoota par ce que sa fini a tawi ko himpare woni ka damal suudu baɓe ma bien sûr a wakkotongal ɓorɗa min on miɗa andi ko toon mi iwi pabji kay miɗa andi ko toon an kay ko toon iwɗa hande sen hewtiyaɗen jooɗi ke plateau ɗe wadde ɗo débat ko fi en wallu jeunesse on fi en wallu hoore men sensibilisation fi jama on fof woni mawɓen woni pay koy ko il faut ɓe ndaara culture on ko honto par ce que hande sa yi wano plupart man joni e watti wadde ko metti sifade je m'excuse pour la parole aya joni woɓɓe no jatinira jommidira ara ko enen pullo joni wawi wone wadde ɗum ɗum no waɗude a longueur des no wadde ɗum ɗon joni plupart man a compta joni 25% atan ɓuɓɓe pullo Fouta no wadde ɗum no waɗu ko fi honno o anda ko honto iwi o anda culture makko o anda honto fayi makko o anda honto daƴƴere fami makko ɗum no fof noon si honto iwari ko ɗum noon on no moƴƴirta welata fi ko il faut anden ko honto iwɗen anden honto yurmede wawi arda e ma on yafoto de kadi côté goɗo ɗen andi noon en woola tumɓe inna ko sabotage ma ɗum ko ɗum no woodi ga kadi compatriote ɓe men hara ɓe jooɗo diga e sonnaɓe hara na dewgal sunna e farilla woni hakkude maɓɓe hara koko anda kon est ce que noon ɓen hino wawi on hino wawi innugol dammol ko soodi sunna koɓe ko hitta ko fi yo sadaka jaab on noon o soodu plaisir fi hollitagol on noon o ala sunna fi yo innoye ko kaarijo kadi sooduno dammol par ce que déjà himo andi kanko tigui taw hoore ko jokki ko laaɓa fayda karang andirta ɗum par ce que ɗo buya yeeɗo ɓeydna ɓen ina ko moodi mum ma ko ɓeygu mum oui ayno saison no par ce que ko ɗum min wasmi halanma enen pullo Fouta ɗen andi dimoyagal e bano adama goto no wodi ko musata en goɗɗo si yennima ɗo joni hoyre mawɓe musate tawi noon ko mo fottuɗoɗa ni a yennima hoyre kanko onni ko onni woni ɗo hara yennumo e pulal o famari no woɗɗo ɓeynata ɗo ɓeyneten ɗon juddu ɓe wonɓe des années inchallah ɓe hotari heɓa ɗon jaɗi ɗo hoote ɓe hotari ka maɓɓe ɓe mattollaral babale testa kala ko wolana ɓe yahata haaju ɓe yahata de nabo ɓe yahata fatunde hiɓe jokki systéme wonɓe gaɓe o yatuma pay koye robos hakkude Khandal e Grand Médine koɓe wanno ballon ɗo fulɓe Fouta ɗiɗo yitere maɓɓe boni ɗo piro ni ɓe jokki supportugol ɗum noon ko honno mari sens ala sens enen ko andira ɗen ko dawgol golla sikko kamo ka onno de ka kirinje walla ka boutique mum walla ka tangana hum mum walla ka restaurant hum mum enen ko ɗum anduɗen heɓuɗen ɗon ɓirɗen ɗo yahen hooten kamen moƴƴinen kamen wonen kamen anden kamen jokken ko l'islam wi ko mais joni wona ɗum moyɗa wo komo yuppa tuuba ko morotoɗo ko fembotoɓe koɓe fembi o sifa men nomen femborino ni ɗum ɗo fof ala sens mais kamen ko yidete génération o change no look mo mawɓe ɓawa ɗo ɓen jokkuno mawɓe ɓaɓe men ɗen ko jokki kon ɗen dowa yiltitade andi ɓen nayi wo l'habit ne fait pas la moine wona coñci ɗin waɗi goɗɗo a faami mais ko ɓernde nden e iman on aya ɗo goɗɗo haray mo acciti sukundu mo waɗi piiji mo ɓorno coñci mais hara ko mokoba ɗaya ɗo hande goɗɗo tawamo soit e place maɗum e ɗuma hara himo ɓorni mo taƴi tuubu mo acciti bayi honnunde mo juulaygo e tinden no ɓawli mais hara o fon ko inna kon sariya julɗo hara na julɗo par ce que julɗo ko inna kon julɗo ɗimmo ma soñjota ko taw e yeeso ma julɗo sino lutti pet siɗa mari yeru pet si a innitike ko a julɗo ɗa mari iman hihi ɗa mari iman ko lawol prophète pe salisuli wonɗa jokkude koko dina kam wi kon ko ɗum noon waɗata karonkatamo wallude kono hande busno ton andi ɓe mari mbuuɗi wo ko ñande ɓe perdi goɗɗum waɗi ɓe ɓennama he mi perdiɗo 5 millions mi perdiɗo 10 millions ɓeerata jamais ɓennama miɗo mari 5 millions lam wallini ɗum ɗo pabji sifa mawɓe accanam mitta ɗum ɗo si yandiɓe ɗo e musidɗo maɓɓe hara ko 10 000 francs hara ko 1000 francs yandiɓe e musidɗo maɓɓe ɓe nodday ɗo ɓe menacemo sa ittali sa waɗa ɗum ɗo mi naɓete police mais si yandiɓe e état on
si yandi ɓe etta on hara ɓen ko million ji jaɓani ko nanta ɓen nayi mi acci ko Allah accaka Allah a hulu ko gardi huluɗa siɗa acci ka Allah hange musidɗo ma a wallitotomo non ɗon on non woɓɓe goo ɓe nawnuɗo ɓe naɓa comital tawi ɓaaɓe mbulta ɓe weela ɓe yanni tawi ɓe ɓaaɓi mbuɗɗin kadi men ɗon ko kuddino tawi ɓe ɓaaɓi mbuɗɗi ɓe yanni ɓe ara ko ɓe sey ɓe weela fus waɗaɓe non voilà e kadi toujours en yewtay toujours ka fetto ɗon par ce que ɗe gandi nde ñande kadi musidɓe men boyi accitay fayɓe mum ɓe yalta ɓe jokka ga ɓen yaade goreɓe ma ɓen yaade goreɓe ma ɓen pay koye koye majjay boyi pay koye koye majjay ɓe wujjay kadi fayɓen kadi joni ɓe wujjay pay koye koye joni ɓe wujjay komi waddata kay hunde wotere kala marɗo boobo wawɗo wolude yo ekkintimmo numéro ma téléphone ɗon inno inde ma inde mum taw inde nden non ɗon gon beteke mo andi nene makko e bawi makko ɗum ɗon mo andi mais hunde wotere nden ayi numéro téléphone nen makko on e walla bawi makko on ɗin ɗon ɗiɗo wakkilo jannaɓe ɗin ɗon ɗiɗi joni noon si tawi noon hara hay min par exemple miɗo mari ɓiɗɗo ɗo simi yeehi waɗugol crédit koye min no il faut faire sortir mon numéro mi anda numéro an ko honno mi andinirta ɗum ɗon numéro goɗɗo mi jondirta nin par ce que no waɗude non sa aɗa a walta yaltine numéro ma min namfiya ko fiwa mo ɓeɗo andi fi série no woodi ɓe anda salimatu no woodi ɓe joni andri ton ɓe anda mawɓe ɓe anda kono jeunesse on en ce moment pay koye koye joni sa jonni ɓe téléphone koɓe hulta ɓe fanka ɓe manipulay mais est ce que bien mais eto wakkilo ɗen numéro téléphone ji mawɓe ɓe maɓɓe ɓen ɓe hunjo yoɓe hunjo ɗin ɗon ɓe waɗa hakkille maɓɓe konto hoɗɗa ko ri oɗo mi hoɗi ri 13 angle 4 walla médina mi hoɗi ri 25 numéro nenan on ko 77 382 86 04 ɗon laaɓari eto wunjinama ɗum ɗon wotinama ɗum ɗon jannama ɗum en cas so yeehi no goɗɗo o waɗi perde par ce que ɗe balle goɗɗo payko makko himo accirmo ka suudu mo yalti mo yeehi marché o atto tawatari paykum ko 2 jours ɓe ɗaɓɓude ɓe yarmo ɓe yittudemo wokkere message kono wokkere message ko julɗo Allah yimo ka lawol tawi mo jooɗi hoccimo ɗon naɓuri ɓe bus ɓe majjay jonno so yimɓe ɓe waɗari hakkille waɗari hakkille mum surtout ma kadi hunde probléme ko on to ende 3 tum yaltani ka nder suudu ga ya yew ko fijoya ka yaasi yaw fijoya yaade gore ma men ya ɗaɓɓoya salma vrai yaw ɗaɓɓoya salma vrai honto oh dieu na toon taw ko premier chose on ko yaltanan ka nder suudu ga okka meɓa komi walon photo sa na walto photo jaraɗa he ɓawa musidɓe men andi noon ɗum ɗon fof ko waɗata danko sa heeɓi danko ɓannutu takko ma c'est l'essentiel o yiɗete o yiɗanama c'est l'essentiel ke wikkade luubo wup wap hey feƴƴe to yew fijaɗo miɗa sonko woni kono goɗɗo wonirta si ɓe yalti fewdo hande bien sûr gonko ɓeyata ɗo liyeji ɗi ɓe andanɗa hoore ma surtout ma o yattuma o yi kadi probléme ji no si feti yewti fulɓe fuuta ɓe fof yeehi ka monument ka cornice ka honto e honto ka plaza ka sur plaza ka bien place de souvenir koloban hara ɗen bien sûr ɗen wawi yaade jooɗo jokka tranquillement mais mo yewiɗa o hino waɗa ko e kadi merci mi itta ɗum ɗon e kadi naka woni wo duwaɗa wadde vidéo naka woni wo duwaɗa tirade photo naka woni wo duwaɗa notade hay téléphone a ƴawi e bisual a ƴawi e bisual a ƴawi e auto ma transport commun woni car rapide ba woni tataje ɗen ba woni terre ba woni BRT ba andu ko wowlata parce que boy ko pullo andu ko wowlata ton innu probléme ji ma ɗi gota raconte ton na ko woni wo ko waddata e moji ma ko waddata e musidɗo ma woni wo wolata e téléphone hay balle émission wonnoɗo wadde ɗo goɗɗo nodduɗo onni fi Allah haalaneɓe yoɓe acci wo yo bonnugol inde yimɓe ɓen kam honno kamɓe modi maɓɓe woniri ka suudu fi honno ka ɗo honto ɗo numéro ligne o rappelage moɗon e ko honto ɗum ɗo woni ɗum ɗo honto woni par ce que fi no intelligent maɓɓe o woni heddi tawede en hunde fof ko sutura goɗɗo si acci ko acca fof joom mbima ko ɗum watta kono ko yogol tun jooɗo waɗa ina kaari no waɗa ɗum ɗo kaari no waɗa ɗum ɗo modi kaari pabji yeehi o waɗoy ɗum ɗa o wattoy ɗum ɗa haray ko no worirta ina ko hani ɗum ɗon fof haray ɓe hani wattande yile ko do wattanede go surtout ma goɗɗo yaltino e hoore lawol a suɓay anda ko hon ɗum wowlata
koɗɗo yaltu sa yalti comporte quand même wattu hoorema ko bana adama fi fof surtout ma fe on ɗo enen fulɓe nden ɗuuɗi fullo Niger no woodi Mali Burkina Togo partout no woodi partout ko yarɗa no woodi donc numéro fi faalaɓe intervenude émission on haray numéro on ko 78 116 82 38 numéro on ko 78 116 82 38 haray ko fi julde donki ngo wonde nge yewtude ko onno préparatif jiɗi wona warrede e ko honno haray juldere nden kadi si fewndike ɓayɗo andi haray ko ado julde on e julde on e si julde on feƴƴi haray ko fiiɗu wonde nge yewtude voilà joni en aray toɓɓere ka wonɗen ɗon e haray fi julde nden kadi priére on andi juulugol iidi e juldeji luttuɗi ɗi les 5 priére haray wona gootu woɓɓe kadi haray no woodi no gasa e nder mum tawa ɓe anda ko honno ɓe haani warrude avant tawo préparation fi iidi on par ce que lootagol ngol no toon prépare o fof ɓorno coñci ɗi e yahano ka juulirde bien e ɓeru ko woti andi kon seeɗa si juldere nden hooti yawgol woɓɓe nen na iidi woɓɓe na ruƴƴugol innaka forcément sa ñaw yalɗo base mo 1 million base mo 2 million a yata hay siko bajjum maruɗa yaw wuppa kum ha kum laaɓa pos waɗa kum parfum yaha lootoɗa longal salligoɗa ha moƴƴa anniyoɗa da yaade iidi maɗum da yaade ruƴƴugol par ce que ça dépend no yimɓe ɓen wolirta noon yaha si a howti soit par ce que min mi constati ga kami par ce que o fait feƴƴuɗo ko ɗum ko ga mi wanno fetto oui siko wano kamen ɓe innayyi si a ari a ruƴƴata darɗe ɗiɗi ɗo yo juule ko yaaru tun jooɗoɗa mais mi ari ɗo mi yii woɓɓe goo si ɓe yehi ka hono si ɓe yehi ka juuleteɗon ɓe hoota tun ɓe waɗa darɗe ɗiɗi ha mi landi koɗo na ɗum na fus noon na fus noon ɗum ɗon koye ɗuma mais laati min min bon ça dépend mo be e gandal mum ngal mais min en tout cas komi wowi kon ka men ɗen darɗe ɗiɗi ɗon mi faamali par ce que woɓɓe ni ɗe waɗetake hatta noon kadi so tawi woni jooma gande hino jenti en émission on ɗo ɓe wawi noddude en direct e o numéro mo jonnuɗa ɓe ɓeyditana en par ce que hunden fof ko faamu e gandal si ɗon mi ara o temmo wiɗa o min kay mbi mi ari ɗo mi andi no si a yeehi ka juulirde sina hara ko juma avant de imam on immade fi noddigol sa ari ka juulirde ko ɗum ɗon koye fof juulaɗa l'islam ɗon seno mais fi kay o parti par ce que fof ko juulirde wonɗa yogde juuloya andi ko andintingol quoi par ce que no on tigi no wawi yejjutude ma woɓɓe kadi hara anda oɗo inni guine toon haari o juulata ɗen darde ɗuɗi o ari ɗo yiɓe tawi o jiɓe julde ɗen ɗon darde ɗiɗi no gila guine no woodi guine ɗum ɗon bon ça dépend e liyeji ɗum ça dépend e liyeji ɗi yata mais na ka juulirde toon presque min juuɗa sa yeehi ka juulirde ko anniɗa ko yogol ka juulirde nder toon hara heewi himɓe on famali ko min ni na ka juulirde wonɗen wolde fimo kaka idi on juulirde kaka idi on juulte non par ce que la plupart ton ko soit e terrain maɗum e kayne voilà espace hara ka espace public ka juulete ko ɗon noon min fiɗ noon wonɗen wolde min komi wiyata on tem ɗon fof c'est la même chose fof koko juulete koko rewete Allah ko suudu Allah won ɗon kadi par ce que ɗon juula mo sakiri ɗon kay ko nden on o sunna ko juulete ɗo ko fi Allah yo yamiri ɗum no e waɗe quoi joni pourquoi pas juulatake on le demande donc ɗo si oɗo permetti ɗo en aru deuxième point on mi souligna ɗo point en 30 secondes haray kadi ɗe gandi buyñande julde e bimbi julde si juulama musidɓe men no heɓa ga probléme ɗum ɗon noon ko honno ko suk ɓurɓe ɓen si tawi woni hanɗa joguiti numéro goɗɗo woni juulama premier jour deuxiéme jour a yaalimo troisiéme jour kala kawtal jooma noddumo landoɗa est ce que on tigui waɗali accident on ne le souhaite pas est ce que o heɓali probléme police par ce que busno ɗo ala hay carte consulaire en gara joni fi on probléme ɗo donc noddu anda hi ko honto oɗo woni est ce que goɗɗum waɗamo est ce que o sokkitaki kasudu par ce que ɗo ɗen hiya ɗo nokkeli buy ɓenna a kaari hara ko célibataire o wonda e goɗɗo o ara o sokkito ka suudu nane tun sifa ma en sa woni ɗo balɗe mi yarima andi ko ma mi ɗaɓɓoy non min mo mi metta ede ñande o miɗa yiyede non nafi ɗon on min aru Jama TV a yiyaylan non y a pas de problème ɗon ko wiɗa kon c'est sérieusement il faut yimɓe ɓen waɗa retenir certains points quand même
Ok, toujours numéro ko 72 116 82 38 numéro falaɓe intervenude émission on ko 78 116 82 38 voilà haray wano hollirɗa noon fi ñande julɗe buyno woodi ɓe yalta ɓe heɓa probléme wano yaltoɓe ko woɓɓe ɓen ko honɗum watta ɗum wano sukaɓe go buyno woodi on excuse la woɓɓe no toon si ɓe yalta ɓe yaa ɓe yaroya ɓe yana ɓe waɗa accident hara ɓe jogui motoji donc surtout ma en ce moment là surtout motoji par ce que yi motoji no heewe saare nden donc haray ɓe hani wattande yiide ɓe taxi motoɓe ɗuuɗi voilà motoji ɗi ɓoti ɗuɗde ɓe yarata ɗoy sa haɗi goɗɗo o salode accident ji ɗi goɗɗo si tawi woni o anda fi hakkille makko ɗen donc o wawata andude ko honno yarata non bien sûr ko sensibilise gol yimɓe ɓen o par témoin ɗon wonde wolde yimɓe koye fof ɓe wattanila comme je pabji ko wiɗo kon ɓe ndaara 2 jours 1 jour sa yaari goɗɗo kay ndaari honto woniri walla anda ɗimmoɓe makko ɓen walla surtout waɗana retenu yimɓe numéro ma o surtout ma pay koye makoye kadi waɗa ɓe en bonne condition ɓe anda ko honto ɓone yaade anda ko ɓonto wone yaade walla illa sina ɗum annen maɓɓe yaltide maɓɓe walla e baaɓe ma yaltide ɓiɓɓe maɓe par ce que ko fet wiya nene baba fof noda yaltude ga sa accino ɓiɓɓe maɓe tu yeehi kamɓe tum ko ɗum ɓeɓotoɗo an noni ɓaɗoyta ma ɓiɓɓe ɓe yara feere ɓiɓɓe yara feere duwaka ko fet musulman ko en julɓe ko en fof duwaɗe wonde nokku gotu hande sa ƴettiɗo musée ma ƴettima ɗo yeyande resto weloyta na o yayi arton pabji ƴettiɗo madame mu yeehi kono honto ton o waɗata anda wadde non o waɗata par ce que an kadi o watta ko fiyono il faut waɗen ɗum ɗon kono ko ɗum pay koy goto o heɓata hara no yaltira e nokku sen fof o yaadi nokku goto on artidi goɗɗum waɗay en tout cas ɗon ɗo haray ko waɗata o haray ko on fof ɗo wondi haray ɗon andi fi mum quoi ko ɗum minata allo ça va on jarama nala toon Jama TV ko Jama TV konto wonɗo men noddude Dalifo konno makete ɗo ñawloto ñawlata hawa men tolnima ka émission ɓeydodira Guinée. salamu aleykum. waleykum salam. oɗo ko yettare Diallo aray men tolni o allo ko yette so joala crédit no yettaɓe Diallo ɓen kayni voilà ɗo kadi dernier point on woli fi prière on en gayni kam voilà maintenant après la prière si artama ka suudu woli fi ɗum ɗon kadi par ce que yettugol balingi asi awa wone fi hirsugol balingi kono woni worɓe kono hirsata ɗon kadi la plupart nanangugol tun ko hirsete ko yana e mum rusa wawi wawata jangi jangata woɓɓe nangay tun liɓa hirsa inna ko hirsa harma donc na ɗum ɗo woni essentiel dans les conditions normal si tawi woni ɗon andi ka galle fo aden wawɗo hirsugol ala na wallingol tun taƴa dande woni hirsugol ko andugol ko jangete kon sino hirsede ko andugol ko jangete kon fiyo dago sukaɓe fo no hani andude ɗum ɗo no andude min do miɗa andi mais o non o anda donc parce que mi hettay sunna chaque année mi hettay ɗum ɗon fof ko andalngol na si tawi woni na fiiɗa ya daruɗa wawi hirsugol ɗa mari doole inna mi yana e mummir lando si tawi woni ka quartier ɗon fof ka julɗo a ronkata ɗon hayso ko mawɗo inna imam joma ɗum ɗo en tout cas hoorejo ɗo en tout cas tawɗo hara no wowti hayso huttata noddamo o anni o janga ko jangata kon o anni yoɗa hirsa après ɗaɓɓa huttowo so tawi a wawata so tawi ɗa wawi huttana hoore ma une seule chose kam mi yara ko oɗo woni wolno woɓɓe si hirsi ha paari ɓe hutti ɓe huttata taw ko ɓe wuttu ɓe wutta ha heewa baalingui ɓe gonflangui no ɗum ɗon ça dépend technique noon tiɗi wawiri noon ɗum moƴƴa kadi duwaka ɗum duwaka haragui hirsaka taw ɓe wuttagui non ko so ɓe hirsigui ha paari ɓe wuttay fiyo guringui e tew on sendidiro hara ɗon si ɓe aadi laɓuki nayi ɗon no yaawi heña noon mais plupart mon ƴetta invité on allo
allo assalamu alaikum. waleykum salam on jaram nalato Alhamdulillah. kono makete ɗon kon toon ɗon men noddude Bon, miɗa noddude on Dalifort. awa hare men tolni on ka émission ɓeydodiral Guinée Falno participude toon seeɗa tun e nder émission mo. meɗen heeɗi on awa Fi thème ji mon ndin ko yewta toon kon quoi, mais c'est très important d'abord lan félicitude ɓe wonɓe jooɗiɓe ɗon fof ko plateau fof. awa ɓe fof maɓɓe ɓe jaabitike Ok, en fait min nani nanen e nder yewtere nden bon simi famali moƴƴa quoi, peut-être on famminay lan quoi, mi wawa ɓuro expliquede quoi. awa Parce que min nani woɓɓe na bon ɓe jibinaɓe ɗo exemple si wona to jibinaɗa fulawa walla ɗum ɗon needi ndin mankay quoi. Mi anda si ko tawi ko ɗum ɗon o haali, si tawi ko ɗum ɗon ganji on haali min sérieusement je ne suis pas avec cet avis quoi, parce que ɗum ɗon wonay insulte mo annduɗa envers les personnes mo annduɗa na jibina hors de la Guinée. Jibinaɗo Australie walla Japon walla nokkugo hara ko Guinéen d'origine makko wawa iwde ko Guinéenjo. Kon donc mawɓe makko ɓen si ne'imo e needi éducation de base walla heɓa éducation diina kon on ɗon si innama ɓen ɗon la plupart ɓe heɓata éducation ɗum ɗon mi yayi ɗum ko insulte quoi, et c'est pas juste de parler cette pardon acce hakke andi ɗo e hina insulte e ko sensibilisation me woni e ko inni na fof kadi o inni o inni woɓɓe ɓen déracinoto quoi ɓe change ɗuma o mawɓe maɓɓe ɓen wawi ɓe newde ka suudu nedi moƴƴiri hara ko par ce que hara ko ɗum ɓe faala hara ko ɗon ɓe faala yoɓe wonir mais kamɓe si ɓe yalti ka yaasi ɓe waɗa pijjugo eɗon jentimen ɓeydanan ɗon seeɗa min miɗa jenti on ka ok on jafoto dey ɗon andi la plupart hay fayɓe goo jibinte ga on faami wano musidɓe men gono ga la plupart sinnama la plupart innaka ko fo woɓɓe goo hara ka galle ɓe soki hay haalugol haala men kan ɓe haalantaɓe na innaka kan hara ɓe mara éducation moƴƴo mais hara ko woni ko soki ɓe imitay à 100% culture ɓe ga o naamu ɓe ga on dal coutume maɓɓe on ɗum ɗon ɓuuri dolnude par ce que ɗen andi hande sinnama ɗuma remarqué acci de la plupart fayɓe janɗuɓe ga ɓen ɓe mari mawɓe maɓɓe no mari éducation moƴƴo par ce que ko kamen ɓe iwri woɓɓe go kayno ɓe ga mara éducation moƴƴo mais ɗon ɓadda ɗo hande ɓanna ɗo ñamete hawtugol onon e payko ɗen andi enen Fouta paykun taw déjà taw sa hawtidi taw e supérieur joma a duwa ka ñamirde hay kuyere e jaɓata ha yon fi yon hawta taw c'est des problèmes mais ɗo a yiyay fof no hawta si tewali ɓe non ƴette c'est pas grave on tigui no wawi ñamude ɗon hay goto calculta mais imaginez on tigui déplacé keɗo yeehi Fouta ka mawɓe mumɓen fof woni toon ɓannama ɓenna joni are paykoy koye fof yo aru hawta ɓen ɗon yeehi tun jilike ko woni hakkude kon on andi ko nu ɓe ɓen aroɓe ɗon ko nu ɓe tawi kaarijo ne yaali ɓe ɓiɓɓe munnedi moƴƴiri aw ko sifa ɗum ɗon ko sifa on point ɗon min woni haalde na wondema ɓeɗen innude on ɓen tigui haray neyaka c'est que ko ɓeydodirgol tun seeɗa sensibilisa ok merci beaucoup grand mi faami on moƴƴa ɗon sengo ɗon kono komi faala laɓɓinde kadi fi exemple sa si ɓannama ñiiri est ce que paykunkun na doit hawtude e mawɓe makko ɓen walla ko kamɓe paykoy koye tun woni doit hawtude quoi miran ɗum ɗon na ella eɓe wawi ɗon ça dépend e ɓen guure nden e ɓen guure nden ça dépend si tawi ɓe ɗuuɗa han feƴƴiti hara ɓe ɓiƴƴoto kaɓe jo ko ɗum waɗata ɗum fof won tigui kaka suudu duwa ɓenni wole len sal c'est l'avant famille a joƴƴina e paykumma hara nañande heɓuɗa koɗo neyatamo joni ko ɗum ɗo sa hawti e makko ba duwa ka wadde koyer sa hawti e makko ba hakkude on koko waɗanaɗa kon par ce que ɗen andi hande wano kamen wano tanka busɗo mawnayno si koɗo naati ka suudu
neniraɓe men ɓe hayɓe makatano ma babiraɓe il suffit que fondon ka guitara a andi ko ɓe miiji kon direct on yiya paykoy kono déplace o ya donc ko sifa ɗin piiji hande noon ɗen suuti malgré ko modernisation on ko monde mo wonɗen on 29 siècle ko gani dominde hay janɗuɓe ɓen na fi noon ɗum ɗon na ce que na fota e goto donc mais ɗo en ɓeydodira e tum woni seeɗa o fait ko on ɓeydodiral noon ko ɗum waɗi min participe e émission ɗum par ce que min yi émission on alhamdulillah na yaade na nafude peut être connectiɓe ko Jama TV fi na siiwude émission on kon ça c'est très important ko participation momin watta on menen c'est parce que so min nani ɗon ko annduɗa kadi min faala yo laaɓu peut être bien sah wonata fi men sah kono fi Jama woɓɓe ɓe annduɗa na way wa min mi heedike no humpito ɗon ha laaɓa pos allo oui meɗen jenti ok système mi alama faamude ɗe quand j'explique quelque chose s'il te plaît hiɗa wawi heɗade ha simi geyni après si haala sina ɗum sa haali e dow komi haalta kon tun en faamodirta ka mi faami ok joni noon ko sifa ɗum ɗon quoi ko fiyo ɓeydodiran tun comme sifa émission no innete noon deuxiéme chose on woni koni e nder ɓamiɗo ko oustasɓe tun jooɗi ɗon woɓɓe na fembi woɓɓe na watti mbahanaji ɗumannaji joni e nder ɗum ɗon mi landotono tun ko honno innuɗon fi juulugol iidi on ko honno par ce que enen menen min jangga moƴƴa quoi déjà par ce que la plupart iidi ɗo si woni ko Sénégal ɗo exemple wonɗa a yiyay koye terrain neutre tout le temps ko ɗon waɗete iidi on quoi joni on neɗɗo on si ari ɗo yo imam on darnude o tawi mo waɗde khutba ko honno o jooɗoto walla o waɗay ɗumaji darne ɗiɗi ɗo yo jooɗade walla ko honno kadi ɗon quoi fi ɓeydindiran tum wallon men e ɗum ɗon par ce que dans une semaine mi sikki tum min juulay ɗo et puis ko ɗum ɗon woni toon quoi min komi wiyata ɗon si imam o yeehi ha immike selon komi andi kon gotuɗo ayni ɗon ɗo do arde waɗa ruƴƴugol ɗon ko ar tun a joɗɗa hettoɗa ko imam o waɗe kutuba imam o mais sa ari noon avant de ɗum ɗon ɗawa do arde waɗa juula priére juma ɗum ruƴƴa ɗe ɗiɗi continue joɗɗa acca imam noon immike après joɗɗa kadi hettoɗa si ummoyke fi juulugol après juula meɗa andi ɗo ka tabaski woni tabaski woni ko inna juldere ko tuma gayno ɗon juulude wosi imam on waɗa kutuba mum on a faami bon no woodi toon woɓɓe si ɓe ari par ce que a déplace ota ko ara iidi sa tawi imam on min mi sikkay ɗon après si sa tawi juulama imam on fuɗɗike wadde kutuba on ɗon forcément a waɗay priére ji ma ɗi na haɓotota o gayne taw bon disons comme ça ok sa so gayni parce que kutuba woni très important l'essentiel mais noon kay no woodi toon woɓɓe ko naɓataɓe ko fi juulugol ɗen darɗe ɗiɗi tum ɓe immoɓe arta ɓe jentota ko kutuba on ɗum noon na ko duwa kadi donc haray ɗum ɗon on question mon ɗon min innayi on si tawi woni ɗo maroy tan e vendredi suivon Jama TV par ce que meɗe marɗo spécialiste ɓe fi émission charge ɓe fi ka religion men ɗo ko juste on donne nos point de vue et kadi pour vous rappeler ko jeune ɓe tun kadi yiwɗo no jooɗi yeeso mon en ɓeydidira no gasa woɓɓe no ga har ɗon ɓuuri ɓe gandal mais hunde nden fof ko hanka famuɗa ɗon naɓata par ce que ko ɗum waɗi simeni nane so tawi no woodi ga yeesoɓe men maɗum ɓurɓe men faltade no woniri ɓe wawi ƴettude parole ko ɗum waɗi simin hakkiti numéro on fi yoɓe explique an Jama on hihi ko honno doit feƴƴirde voilà mi rappelay kadi seeɗa télé maka côté sonnaɓe e wono sonnaɓe goo ɓe innay a si tawi woni haray ɓe yiwde règle ji maɓɓe ɗi haray ɓe juula oui meɗen ɗon genti andi on tigui juulata ok siste on micro makko on ɗumannaki moƴƴa yaltata moƴƴa ko ɗum waɗi mi famani kono en tout cas je vous laisse quoi lan siiwude émission on d'accord lan siiwude émission on et puis simi nani tagi goɗɗum ko annduɗa kadi laaɓayan to inchallah mi naati tawi quoi parce que nous sommes tous des jeunes en ɓeydodira e sifa no wowlirɗon noon merci et puis je vous encourage encore plus une fois merci et puis miɗa weltono moƴƴa noon 100% wuuri le PDG Jama TV moƴƴa et puis je vous dis à tout à l'heure merci beaucoup merci monsieur ok merci mi inni e ɗo hari ka fi côté sonnaɓe mi woni wolde fimu
e woɓɓe no woodi no toon si tawi woni hara ko leer période ji maɓɓe ɗin haray ɓe yiwde règle ji maɓɓe ɗin e ɓe haray ɓe juulata donc si tawi woni ko juuldere hara ko iidi haray on tigi no waawi yahude hay si tawi woni o juulata mo waawi yawde o jooɗo ka yaasi o naatataka nder juulirde mais o jooɗo ka yaasi seeɗa quoi o wona ɗon ha gayne juulede o immo arda ka makko haray ko ɗum ɗon on tigi duwa waɗugol d'accord mi ɓuri tañinade en woli essentiel haray fi ka fet ko jama on ɓurto wattande yila ɗo kad joni haray e toujours fi ka fet e wawi wolde fi carte consulaire on fi honɗum e si goɗɗo no yaltude ka makko kala ka o yawta haray mo hani yaadude e carte d'identité makko par ce que woɓɓe yalta e acca kaydiji mum ɗin ka suudu tawi noon ɓe moƴƴinade fi kaydiji mum ko ɗum noon ko yoɓe etonoɓe yaaɓe moƴƴinoya par ce que ni mi nani wono moƴƴinede kadi ka voilà ko adi kon taw en rappel ay mi ɓuri tañinade hande har eɗen habbino invité ɓe goo ɗo duwanoɓe arde par ce que nen wono suivoɓe émission tous les lundi ɓe yiwno yontere hande hari ko invité ɓe goo woni ɗo ha ɓe prometi en ɓe aray hande ɓe arali est ce que mais la question que nous posons auditeur ɓe ɓen kadi par ce que déjà affiche waɗama ka page ka YouTube etc hande ko kamɓe continta émission auditeur ɓe ɓen s'inquiète mais est ce que la question que nous posons est ce que après émission maɓɓe nde ñande ɓe waɗa ka réponse est ce que na patron on tapalita bangal inni hey non min ɓe nalan ɗum ko ɓe innilan hiɓe occupé komi noddiɓe mi landitiɓe ɓe innilan ɓe occupé ɓe wawata jamais ɓe nattama non c'est impossible non de toutes les façons ɓe nodditoya ɓe andinalan kon bon e kadi toujours hiɗen landi kañum on coordination si je me trompe ou si c'est le bureau de la Moyenne Guinée c'est le bureau de la Moyenne Guinée mais ɓay ko ɓeydodiral wonɗen il faut qu'on soit clair ɓeydodiral Moyenne Guinée min mi innay la communication manque la communication ne passe pas j'assume ce que je dis pourquoi parce que hande si nama Moyenne Guinée ne se limite les ressortissants de Moyenne Guinée ne se limitent pas seulement à Dakar car si nama Sénégal Mboro no toon Tivaoune no toon Thiès no toon etc ka yarɗa wo a yiya ressortissant ɓe Guinée mais min ko adi kon taw min bimi ari ɗo je suis dans un média a faami min ko honno waɗi simini la communication ne passe pas aujourd'hui Jama TV ɗen wawi innude c'est l'une hatta innen c'est la meilleure ko fita ɓe no ko manti ɓay ko plateau maɓɓe c'est l'une des télé la plus suivie par les compatriotes et par les ɓega ka mais depuis que je suis là mi yaali taw communiqué maɓɓe mi yaali taw activité culturelle maɓɓe mi noddaka ɗo kadi fi yawgol assista télé on noddaka fi yawgol assista assemblée maɓɓe assista événement maɓɓe est ce que ko honno noon ɗum ɗon feƴƴirta l'information ne se limite pas seulement sur WhatsApp y a de ces personnes hara ko personnage ɓe haajaka e téléphone Android ko téléphone oy to soko ɓe utilisata ɓen ɗon si ala WhatsApp mais ɓe jentoto radio tout le temps il faut que la communication on ala marsude nani et jusqu'à présent min c'est kamɓe ɓay ɓe ngari ɗo nde ñande que mi c'est compris non laisse-moi finir ko ɓay ɓe ngari ɗo nde ñande que mi andi tu vas me laisser terminer éteins son micro ɗanni micro ma ko ɓay ɓe ari ɗo nde ñande voilà ko ɓay mi ari ɓe ngari ɗo nde ñande mi andi nde ñande et que l'association là existe ɗum ɗon c'était à la préparation de l'émission parce que quand on préparait l'émission min et donc o association ɗo no ɗo min c'est ma première fois d'entendre cela et pourtant piiji busno ɗo no victime compatriote ɓe no victimise oɗo mais le bureau ne communique pas ça il faut qu'on se dise la vérité c'est si piiji ɗin laaɓay en acca innugol oɗo ko ɗum ɗo tu es plus beau tu es plus hey tant il faut qu'on se dise la vérité ose fewtugol on tigui innamo vraiment ce que tu es en train de faire aynatamugo e moƴƴa mais il faut revoir le plan haysi entraîneur jo moƴƴa aynatamo ko gollata ko moƴƴa mais ko nata il faut revoir le tactique de jeu ou bien le système de jeu car mais la communication en tout cas ça manque parce que là moi je suis de Moyenne Guinée mais mi noddaka ha hande réunion et compatriote jo wonɗo Thiès wonɗo Mboro musidɓe no toon sa a wawata comptude nombre o sa wolani ɓe fiyon association ɓeyna ko honno
e so tawi woni ɓe sensibilisaka dans les conditions normales ko bureau on doit conseiller daranade compatriote ɓe ɓen hamɓe adora bureau non seulement ɓe heɓ mo ɓe kadi heɓa carte consulaire ça c'est obligatoire ko honno no ɓe heɓirta ɗum ɗon ko yawgol négociat ɗoytana combatta haysi ɓe waɗude mais so tawi woni ɓe communicali andota ko jamma o innayi ɓe ala waɗude ɗum o à chaque fois dans les conditions normales assemblée sino waɗude ɓe doit fe inde communication ka média ji hay so tawi woni na ɗo innaka forcément ko Jama TV so tawi woni ɓe innayi ɗi média ji compatriote ɓe ɓen fof weltaɓe awa yoɓe négocie parce que déjà c'est une grande association c'est un bureau exécutif qui inne doit ɓe reconnaissade kala pullo Fouta wonɗo kala guinéjo de wonɗo ɗo dans les conditions normales kamɓe laaɓiɓe ka normalement comment adhérer à chaque si fois ɓe invitant ɓe arade kono mbata laɓinande ɓe ko woni toon ko walla kono bone suudu certainement habola certainement ko bone suudu yimɓe ɓen Bon, ya quelque chose qui ne va pas mi anda mais mi la première personne ko mi fuɗɗi o émission ko kamɓe mi atti noddude mi noddi président mbiɗu noon tumadi ko addi ko Laisse-la finir. ɓe voyage donc après voyage maɓɓe on ɓe aray après mi nodditoɓe pour une deuxième fois e ɓe innilamɓe kadi ɓe ala donc ɓe arali toujours donc président association on quand même oui président association du bureau ou quoi monsieur Souleymane commissaire ɓe arali haranaɓe e arɓe ɗo mais hoorejo maɓɓe on nasatroisiéme toon fois voilà ko ñande noon ɓay mi noddiɓe ɗo mi invite ɓe après ɓe ko kamɓe immini ɓe mini porte par comme porte parole ɓe venir en ce moment hiɓe mari probléme ka ambassade toon a yi compatriote ɓe ɓen e no toon fi carte consulaire mais ko yata en naniɗa nodde goɗɗo D'accord. arade quand même ya quelque mais chose il qui ne faut va que ɓe ara ɓe expliquana jama non seulement naafi on probléme ɗon tun addataɓe ɗo il faut que ɓe ara ɓe communiqua nous sommes un média Ɓe haalna a faami jeunesse o. sinnama média nous sommes sur les réseaux sociaux innaka tun communication ji feƴƴoji ɗin ko c'est un groupe de personnes waɗata communication ka WhatsApp pour informer les gens il faut que les médias sachent réellement ce qui se passe si tawi woni ɓe andi joni réunion ji no waɗude les grandes réunions se passe harana wonnoɓe ɓen toon par ce que kon ɗum ɓe famata chaque jour compatriote ɓe naatay chaque jour ɗum ɗon ñande fini weeti wo goɗɗo no naata innaka ko lendi ko mardi joni noon ɓen ɗon ari anda ko honno woni riga e hande ndaaru dans les conditions normales si woni musidɗo men woni si toyi sinnama compatriote guinéjo sina woni hay si tawi woni ɓe mara ko ɓe finance ko kamɓe duwa daranade jamma on wallidiren sifa digge ɗo Dj Diaw hande e la un exemple frappant un exemple frappant est ce que ha hande ɓe communique hi joni bureau on kadi ko ɗum ɗo walliri o bureau on ɓe hay so tawi woni si tawi woni ɗo hara mbuuɗi no toon haray mbuɗi no woodi contribution ou bien ɓe darano e compatriote ɓe men ɓen wallitoɗe musidɗo men enen kadi hiɗen janɗani ɗum ɗo goto tun wawimo évacuegol naɓamo ñawde par ce que ko innitaɗo ko musidɗo men mo moyen guine kadi mo laguine kadi donc ɗum ɗon la communication ɓe manque woni gollidude mum kadi non si parce que koko culture o woni comme il a fait 30 ans pour la culture 30 ans pour la culture mo nano ɗo ça fait combien de semaines mo waali wallahi o wowlana yimɓe ɓen un partout hande ndaaru ɓen ɗo ko Jama TV waɗi déplacé yeehi waɗi reportage on annan fof no yi ɗum ɗo bien sûr annan fof yi hande Dj Diaw nayi no way andi o ko nawɗo ni mo dowa wallede ha joni mo jooɗi o wallaka il faut que président a noddi goɗɗo kay enna fof ɗa invitude on tigui arari andi ya quelque chose qui ne va pas en tout cas il faut ande ko holno waɗi ko holni bone suudude kam ko si ɓe wawi arde ɓe wawa expliqueude ko honɗum woni feƴƴude toon ko ɗum tant que ɓe arali seno ɓe arano noddudeɓe si ɓe arano ko honno watte ko ɓeɗo ari ñande par ce que hari ɓe mari probléme fi affaire carton par ce que ɗon andi prix on ɓeyni wono série ha feƴƴi d'accord donc par ce que wo joni carte ko 7000 francs avec ça aussi e si tawi no woodi kadi jeune ɓe go ƴettaɓe volontaire ɓe wonɓe ɓe wallitade ɓen ɗon kadi no ɓeydude prix on fi no ɓe heɓira goɗɗum ɗum noon na ko duwa ɗum ɗon na ko duwa ɗum noon na ko duwa fes ko seke laaɓodiraka écoute min hino lamɗo mi walata e nde ko volontariat je ne suis pas là j'ai mes exemples frappants a faami j'ai ma carte aujourd'hui consulaire mais lan andi ko honno mi heɓirimo dawami sifanade donc on neɓiɗamo nakani andi on neɓiɗamo par ce que goɗɗo yimɓe ɓen anda ko no to woni feƴƴirde par ce que andi woɓɓe no woodi hayiɓe dalle région aussi voilà hara no woɗɗi kaɓe iwata ko adi kon taw ɓayi mi landike ko honto déposé te ɓenni wo ko Cissé Uba ɓayɗa andi mi retina e ndel ɗe nga
VG ou quoi ba Veden. Veden. Mais bah mi anda ton je suis allé avec l'un de mes petits mais quand c'est ambassade men taïbe à l'atom on a demandé be holli men don monsieur Diogo don je me réserve de dire son nom o inni wa mingo mi be hondo ko VDM déposé ton mais tay ko mercredi c'était vers les 10h benni woni ni hare be jipike ko don kadi andata dépose gongol ko 3 jours tu t'imagines maintenant à 10h hare be jipike don lawa mata jude don une seule chose vas-y innugol fuddo 8h coupa e 10h ça ne se doit pas imagine toi wallugo bana iwo tiwawon iwo mboro o ala ga ka wala Kaolack Saint-Louis benno fo kontu be atada ambassade ko goto dans les conditions normales si déposé hasko 2 jours be wada han 14h te kay dans la semaine ko dun do ko combien de jours be golata 3 jours e jo fi hono non tu vois normalement nyando nyande be doa gollude ha e midi wala 1h ces jours là 9h45 time hoti don vendredi au moins mais be jipike c'est bon suivez-moi vendredi ha et midi à moins mais 10h 8h 10h ko wata 2h temps suivez-moi combien de personnes ara dara dum bi ara imo 5h du matin accete ko atta ko ara du coup on don propose la on do fen do sa son déposé on ha son ye on tawe be jipike do fo lendi mais moi j'ai une connaissance à l'ambassade bon wondo gollude ton mais on dépose sa fala hettude carte ma on jango a dépose dum do o montan do donc prix on nago tawi avait surplus a fami min ne dum no ruri ko dum heba taw no on ne der dum do fo mi suuda tama min kadi ko 1000 francs mi mari der mum parce que min kadi il faut que mi wada connexion mi nabmi dum manno dum mi ndare mi tawi haaju dum ha jangon no buri dum dum mi calcule ko mi yata mi arata ga mi yiltito yo kadi mi dépose be wawda ko e ko goddo ko non ko c'est un exemple wata dum non c'est un exemple jonno ko non awa hadi himbe ben heba carte oui min tigi j'aime comme dans parce que j'étais dans les urgences j'étais ang godda proposé mo som goddo go non dum non nako ko da do wadde battre parce que da jodi do kameja ni wagol combattre fi yimbe yan carte mabbe fi mo ino carte anga ayobi double a fami jonnon wodi ma la coggu dum non pour quelle raison wada dum non ko anayna joni goddo go bien sûr ça se fait pas c'est parce que watten ko hunde wotere be jettana tan himbe ben ça c'est 8h hang et 13h hay ka agence di burdi jande di fo ko be gollata ko ha e 16h bien sûr ha e 16h be jettana himbe ben tan be ke be jetta 8h à 13h be wada be fermi be yano be ndara dossier ji la mojjudi di ngedi mojjaadi be vérifier hakkunde donge 16h be tipo be hota e kadi be ndarta ka validité carte jeden c'est 2 ans c'est très petit tu t'imagines 2 ans validité on non fandi yoba kay non wo ko duma ko deux modalités wonton no wodi de 2 ans et no wodi de 3 ans dum non do atude 2 ans de wodum don ko 5000 francs de 3 ans de ko den do woni 7000 woni combien d'années do il n'y a pas une carte là-bas de ko goto c'est l'un ko be ni ko mais min j'ai regardé ma carte berbo mi hiben ko fo ko carte sous forme numérique comme bien sûr ko 2 ans faut ko 2 ans 2 ans mi yal mo 3 ans normalement be mo unique passeport 5 ans o gasata no passeport mo 10 ans be wadana dum no himbe amos ka carte consulaire mabbe 2 ans c'est petit kanay be ko kambe to woni gollande non nako wadi en tout cas kadi conseil andi d'habitude ko non be woni gollir non wana be doit be parce que sa joli ke do lebbi tun hara hitande timmi hitande hara lebbi din timmi ko no marda il faut surtout men kay carte simji himbe ben téléphone ji din c'est ça yehi joni numéro ma pe di compte ji ma dawti compte ma compte orange wonema compte wave ma carte mo sodino da ma yehi a wada mo intinari mo ko no warata a perdi haray di mbudi woni ton a perdi parce que anota orange do ha jonnabe fausse identité be jonita ma di mbudi ma walla fausse identité wave be jonta ma din do di mbudi ma donc haray andi a trompa himbe be woni na ko doa non be doa acca o kande himbe ben espace bete que 3 ans ou bien 4 ans 2 ans c'est no fandi comme mi wata wi de mi walla 5 ans comme carte d'identité on c'est mieux passeport carte d'identité ko be ko be 5 ans consulaire kay be 5 ans non c'est mieux haras bete que c'est a dum da wa utiliser endurance parce que da wa voyage do arta tawata dum wonike ta be déplacer tawata be jimbudi kay ta kay onno kay bayna do toto hari ka carte consulaire ko 2500 1500 2000
joni hande yeehi ha 7000 fofi on himɓe ɓen kay iwa kay ko woɗɗi ara ha ɗo tawa ronka heɓude e carte mum on tampa ɗum ɗon ɗo en hara mbukoy ko addorɗa koye na ko ɗuuɗu koy ko honɗum hara heɓata e mum rien a wakkilto argo walla encouragé a goɗɗo goo argol ar courage ta goɗɗo goo ar fi waɗugol ɗum noon ka en inna e noon kadi toujours compatriote ɓe men ɓe taɓe néglige no par ce que kaydi fewɗo police on fewɗo no heewi e saare taɓe néglige kaydi ɓe ramasse no heewi ɓe nanga yimɓe ɓen tout le temps kaydi taɓe néglige tout le temps ɓe nangude yimɓe ɓen ɓe nangima ɓe lantuma sa jolli carte d'identité ma Guinée o walla passeport ma o ko ɓe lantuma on to consulaire ma o mi anda kamɓe e Guinée ko accord hommo ɓe mari non ça kono c'est fewndo hande ɓe refuse fay selon piiji goɗɗi goo kaydi carte d'identité ha holliɓe carte d'identité ma national ma o ɓaccitete mais ɓe ko consulaire sa ala ko carte consulaire andi ko num famata andi ko num famata parce que woɓe no ara ɗo fi 2 semaines tout regarde non regarde ça aussi andi ko num famata carte consulaire kadi une fois ƴetti carte consulaire haray ɗon état ma on andi hiɗa e ndi leydi ɗo déjà a registré ke ton hay sa ƴettumo tun yawɗa par ce que siɗe nana ɗo wonde estimation no waɗa ɗo état men onon y a plus de 3 millions y a plus de tel ko num watta ɗum ɗon ɓe yaltata ka travaux ɓe compta ɓe ɓen 1 2 3 ko a registré ɓe ɓen forcément est ce que natoɓe ɓen ɗo fo hiɓe andi natuɓe ɓen fo identification parce que avec la carte d'identité tu peux t'identifier miɗo wawi rewde ɗo mi ya Gambie miɗo wawi rewde Sénégal ɗo mi ya Mauritanie miɗo wawi rewde ɗo mi ya Mali ɗum ɗon c'est pas ça konto ɓe andirta c'est à partir de l'enregistrement au niveau de l'ambassade et kadi ɗon ça sera très facile quand tu as un problème on ne le souhaite pas ka wawata yaade ka ambassade ma wullitoɗa ma ɗum waɗa goɗɗum par ce que ɗon déjà hiɓe andi fima hiɓe andi ɗaɗo ko honɗum provi hihi ɓay an ari ɗo arno hollitiɗa papier ma a hiɗa étranger babji joni duwaɓe expliquede ɗum ɗon mais faut ɓe invitama combien de fois ɓe arati ɓe duwade arde il faut que le bureau de ko kamɓe arata mimmi komi wawi mi koye fof kamɓe ɓe aru andinay ko woni on partage anemen vidéo on ha ɓe hen on a besoin de pour semaine prochaine maximum ɓe dowa de waɗana yimɓe ɓen ɗo ɓe laɓɓinana yimɓe ɓen non na ɓen ɗon woni président o ɓen ɗon c'est le secrétaire chargé de relations ok nous ko président on kadi besoin ni ɗen e mum bureau président bureau ko kanko no woni ɗum ɗo woni ka nder wuurere kanko andi ko jogi par ce que hunde fof ko andi sa ukki hunde a ombi nder toon andi ko andi kuditi normalement ɓe duwa arde hiɓe duwa arde hikkade yeeso hikkano en yeeso hikkano jama wonɗo ɗon yeeso motiva jama on wolanaɓe jama on ko nafa honnum woni e nder on bureau siɗa e on bureau ko nafa honnum yiyata sa heeɓi haaju hiɗa e nder on bureau ko honnum waɗanteɗa c'est comme ça ils doivent communiquer fi sensibilise gol jama on yoɓe nato e nder on association yoɓe nato e nder mojobere sina ɗum mo be si ariɗo ko sa wolifi e nder mojobere moi certainement c'était ma première fois nanugol ɗum ɓay ɓen ɗon ari et pourtant mi neeɓiɗo koye média kadi mi woni sakkona wona je ne suis pas dans l'actualité je suis dans l'actualité tout le temps mais c'était ma première fois d'entendre cela a faami parce que ha hande en yahi ɗo couverture médiatique un peu partout mais on n'a jamais assisté à une assemblée maɓɓe les autres peuvent témoigner image archive ɗi no wawi hollude par ce que chaque image ko waɗɗe reportage maɗum ɗuma noka page Jama TV noka chaîne YouTube noka TikTok noka Instagram etc e rediffusete kadi les dimanches à la télé en direct mais a yiyata ton archive innayi e média oɗo yawno hande ɓe couvrir o événement ɗo il ne s'agit pas de prendre hara ko réunion inna filma e téléphone posta ka ɗuma nous avons dit déjà ɗum ɗo na petite association non kamɓe laami sen wala kala guinéjo warɗo ɗo woni soso manika guersejo maintenant fi maɓɓe ma pourquoi pas ɓe arta ɓe compte siège maɓɓe on par ce que toi tu as diré ici mi anda do siège woni sa si siège no woni toon hay janggo yaadani enen e caméra ji ɗi mayi e caméra ma mayya hen waɗen ɓe ɗum joni c'est très simple so tawi woni ɓe wawata déplaçade yoɓe noddu en ɓe inno en ɓe wawata déplaçade enen e yara équipement ji ɗin han ton enen hay siko Tambacounda ɓe woni on a une équipe qui est vraiment jeune ɓe ronkata sika seppete pelle ƴawe nous sommes prêts pour aller pour nous acquérir des bonnes informations ɓe wattata service population daroɓe Jama TV e compatriote ɓe men wonɓe ɗo fiyoɓe andu ko woni feƴƴude kon eɓe anda kadi ko honɗum association o mari nafa tawi ɓe wawata joni ɓe joni enen jeunesse on ɗe wawi gollude ka
En tout cas, moi je suis là, je suis partant. Là, Andy Kay, c'est non, DG Kay. Je vais voter pour toi. Johnny DG Kay, donc vote na DG. parce que ɗum ɗon normalement hiɓe duwa notade piiji buy woda ko ɓe explique jama wowa andude par ce que woɓɓe kadi buy woodi innuɓe e wano si ɓe heɓini haajuji événement ji goo si tawi woni ɓe hollitama ɓayno anda haray ko enen ɓuri ɗuɗude ɗo e mais ɗiya région ji luttuɗi hiɓe duwa gollidude e maɓɓe mais ko ɓuri kon si tawi woni wowlama innama ko fii lagine hara événement ji ɗi ko ɓuri kon ko kamɓe tum yaata par ce que ko kamɓe adete andinede ko kamɓe normalement duwa hollitude ɗiya région ji luttuɗi kañum kadi hara koɓe fof hani yaadude normalement par ce que woodi woluɓe ɗum ɗon kadi andi noon ɗum ɗon fof ko si tawi woni ɓe répondi kamɓe tigi ɓe wawi arde ɓe expliquana jama on tigi tigi on ando en si tawi woni ko gonga e so tawi hara wana ɓe inni wo yiyande wotere no ɓuri nanande laabi wulure par ce que si jama on jewni suti keɓe kamɓe tigi ɓe yetti tamma ɓenen en accordaniɓe ɗum ɗon woni interview woni plateau nous sommes entièrement à leur disposition par ce que comment anden ko woni ton kon ɗum ɗon hara hiɗen heɗitiɓe voilà joni haray tigui tigui on en ari ka fen émission on haray ɗay wawi wayne tagol ok haray komin inna taw toujours onon ƴettoɓe tam won dara Jama TV woni bimbi woni kikiɗe ko yon ɓurtu darugol Jama TV haysi on immike ɗo on yeehi juulugol Fouta ɗon wawi darde Jama TV ka Facebook ka YouTube e ka application onon konto télécharge tomo kaka Play Store ɗon on si on télécharge application o son waɗi connexion donc en direct on ɗon darde no wawi so ɗon darde télé on Facebook on ɗon wawi darde hara ko rediffusion ma ɗum émission ji ɗi daron ɗin ɗon en direct haray do ko andintigol on ko yen waɗu doyi juldere nden feƴƴa joni continue haray natale ñamade ɗen wawata yoɓude mo ɓe wo soso ɓen dendeli ñenguima a ɓerenama wo dendi lawi ko beru ɓerde maggue on ji fofata haray men hiwri noon aray ko weltanagol ɗon pour toujours fi haalangol jama o yoɓe watta jila ka juldere ɓe waɗa ko duwa kon arewa ko duwa kon jokken ko duwa kon anden ko ɗum ɗo woni on ɗum haray la weltani on fof na o ma o lan salmina famille on fof ɗo weltanama ok awa haray toujours kono men holliri noon haray